Mana машиналарды алып келсиздер, 3 машинаны. Ana Camry'ni alады екенсіздер, ana Camry біздікіби? Camry'ni аны айтты, 3 машинаны алгыла деді. Camry'ni наргы машина. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذ والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ورفيع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Arkadaşlar maharet olsun. Komşaykadan bir kameradan çıkan babam 200-300 farkında oldu. Общий сумма 23.000 рубль табылған екен ошондо. Аны Кыргызстанга Караманова, Зулайга Курбановна шеге жөнөткөнбүз. Чек чыгарганбыз. Кийин өзүбүздүн агабыз Якутияда Ашыр агабызга акча чогулган. Кадакан 117 адам бериптир да, ошол дагы көңүлдөн чыккан болгон 72.215 рубль чогулган экен. Onu dağın ecezge bergenbiz. Balдар бакчасыга, отоплениясыга жардам бергенбиз, чоюга. 47 адам бериптир. Общий 42.000 рубль топтолгон экен ошондо. Жардам кылып. Так, кийин өзүбүздүн агабыз, чабай чекабыз, Эргеш Айштабызга мааракатканда баласы келип, ого акча чогулган. Ошондо киргизилген мындай исрапкерчилик болбосун деп плюс 200ден ставка коюлган да. Көбү келгенде уккан бар, укпаган бар. Ошондо 35.200 рубль акча чогулган экен. Андан алмаз
баласы 8100 рубль ашқан пулды қайтарып берген. 3000 рубль ошол маңда Даяна карындашыбызга чогултуп аткан экен, ошого кошуп берген. Плюс бала бакчага ошо отопленияден ошол маңда чогулган экен, ошого 5100 рубль кошулган. Дальше быйылгы анан Бағдат кыр сакал авария болгондо чогулган акча 63 адам бериптир, ошондо да 34700 рубль чогулуптур. Аны өзүнүзгө бергенбиз, баарыңыздар кабарда барсыздар. Анан эң эле футбольный полега жардам, эми ошол куруп коелу деп жардамга топтолгонбуз. 100 общий итог 161550 плюс кийин дагы токтоткондон кийин эми бир 5-6 адам бериптир. 167550 рубль болду футболдук полега. Ошонун 80950-ини жеңишекеге которгонбуз. Жеңишеке алган, ошол жоопкерчиликте азыр. Ал акчага калган 86600-ü билди. Монетте баштасак да каласа дагы керектүүлөргө иштетебиз, бирге неме кылып, обсуждение кылып. Так, кийин Үмүтай карындашыбызга деп жардам катары чогулганда өлө ашы баягы өзүбүздүн Орунбай тагам небереси болуп кетет экен. Шакира Орунбайдын 33300 рубль чогулган экен ошондо дагы. Анда бергенбиз. Кийин өткөн Турат ака баласыга келип Бактияр маарака кылган. Ага акча чогулган 96 адам берилиптир вообще. 20200. Аны да бергенбиз Бактияр ака ошол жерде. Майдан айылынын тургуну дейт. 1985-жылы төрөлгөн Тойчиева Назгүлгө боор оору катары. Боор ооруганда ошондо жардам катары берип топтолгон экен. 79 адам бериптир, көңүлдөн чыгарып 11702 рубль болгон. Анда бергенбиз. Мен бул жерде Чабай мээге сомго дагы жазып койгонмун, өздөрү топтогон чабайчылар. Аны мен отчет бере албайм. Так, Каражааш айылынын тургуну маркум Бекназарга деп акча чогулуптур. 90 адам бериптир жалпы. 19150. Анан өзүбүздүн жерлешим айылдаш Нарматова Элмирага өткөн чогултуп бердик. Кечеси деп турганын бардык бир туугандарыбыздын рух аймактарыга фисабилла калыс бакшыда кылдык. Жараткан Аллахым şu бүгүнкү Курбан айттын шарафаты менен курбандык чалгандардын аксакалыбыз Кадыров Маматсак аксакал акабыз курбандык бир союп курбандык кылды. Кадыров Исабек Маматсак аканын баласы үй алып, ошонун атынан 15.000 каражат кошуптур курбандыкка. 84-жылкылардын жамааты 24.000 сом кошуптур.